Hagajing lakai Asia Cup Under 19 semi-final hapring ke Pakistan, Persia ke Bangladesh. Habo Paisha ke jing lakai ke Bangladesh kala khur ke 6 job. Hadin bagalala abat pelim suk ya ke Pakistan dah nya weekend. Baleng bag ke jing job ke Bangladesh kala yo benrung syaka final. Hagway par ke jing lakai hapring ke India, Persia ke Sri Lanka. Hagan ke jing lakai ke India kala khur ke 6 job. Hadin bagalala abat pelim suk ya ke Sri Lanka dah nya weekend. Baleng bag ke jing job ke India kala yo benrung syaka final. Bad kan ya kun Persia ke Bangladesh haka final. Hagajing lakai League 1 hapring ke Auxerre Persia ke PSG. Hagan ke jing lakai baro artli ke Kenhun kia khai klem la bat ben khijar. Nadu pasdang ke jing lakai hadu bukut jong ke jing lakai. Wala kila Persiang bat ben khijar Henry ke klem la bat ben urlong. Hagajing lakai Serie A hapring ke Atalanta Persia ke AC Milan. Haba pai syagan ke jing lakai ke Atalanta kala khur ke 6 job. Hadin bagalala bat pelim ya ke AC Milan da ar lakawai. Hagawai par ke jing lakai hapring ke Inter Milan Persia ke Parma. Hagan ke jing lakai ke Inter Milan kala khur ke 6 job. Hadin bagalala bat pelim suk ya ke Parma da lai lakawai. Hagajing lakai Indian Super League hapring ke Kenhun lakai jong Ricky Shabong ke Punjab FC Persia ke Mohammedan. Hagan ke jing lakai ke Punjab FC kala khur ke 6 job. Hadin bagalala bat pelim ya ke Mohammedan da ar lanot. Paling bagan ke jing job ke Punjab FC kala kiusya ke Kerdan ke balai hakami ikheng point. Hagajing lakai Saudi Pro League hapring ke Kenhun lakai Benzema ke Al Ittihad Persia ke Kenhun lakai Cristiano Ronaldo ke Al Nassr. Kibadai ki arngot ki player rimba kensai jung ke Real Madrid. Aba pai syakne ke jing lakai kela step omdon ki bala batun khijar badai ha ke kela min kata ha ke minit ke basan peusan u Benzema uli oban tap ya ke gol ke banengkong nagamenta ke Al Ittihad. Henry tang hadin ar minit kata ha ke minit ke basan penyau u Cristiano Ronaldo uli oban tap ya ke gol pen ya khai nagamenta ke Al Nassr. Badai ha shua ban kut ke jing lakai kata ha ke minit ke bakandai peu plus iway ke Al Ittihad kala yo pen tap ya ke gol pentam. Badai lama ke gol penlong ya ke Al Ittihad. Kabadai ke Kenhun lakai jong Benzema bagan khori ka 6 job hakan ke jing lakai da ar lakawai. Ba leng bagan ke jing job ke Al Ittihad kala kiu sya ke Kerdan ke banengkong hagami ikheng point. Kadba ke Al Nassr kadon ha ke Kerdan ke basau.